deep cracks there been in the party no eno na opani eka na baby a uja bi kakra wo mu amede beso so ane se e wo se onuma Bawumia no omko akansi ni nyina na otimi ka wo bata no okay ba say no it appears say me hu na sa because na anu kwasi ada ya so Akoma FM 87.9 Kumasi na se asore no ono no na se asore me nti kwasi ada na se asore na Bawumia ko no na me nya sure say na Kennedy Japan no ba ken de no na ye oye no da se oda na say na ye you na virtual o virtual no or address na Bawumia de no no ka ho ntuka se na ase asore no ma say na me kana nya na ase asore ono no ye so ye ne de me menda o de da say na ase asore to aba ma na ase nya na ase na bia nti wo de no kra no ko ye no wie no nka Sunday no Bawumia ko Akoma FM 87.9 Kumasi na duchum boy na Brian boy aduchum ko bi o aduchum de mi hu so Brian say no 100% no wo kutamu 60 kura wa nya na sa o wa nuru 60 papa na kan nya 20 something na Brian nya 18 na o mo aka so nya nti party no we hold on the party pay nuru 60% you enti de be ma wo be nya 100% ni nyina so be ka wo mo aka na be but say am hu ne sa say me hu ne so wo mo e kasa ma party ne pa no eye wo mo a na contest no mu no mo kasa ma Akoma FM 87.9 Kumasi within the contest no wo mo na e kasa ma Bawumia no I say no it appears as wo mo na e kasa so far no wo mo na e kasa ma kan no me share dante obi anka so wo kasa ma party no wahu but in kasa ne ma wo nyina wo samo start samri mo na mo kasa ma kan mu nyina mo mra mo na mo kasa ma Brian mu nyina mo mra mo na mo kasa ma aduchum mu nyina mo mra mo na mo kasa ma Kwamna Japan mu nyina mo mra mo meka wo mo na kasa ma Bawumia ho ne enka mu nyina mo ne emfa mu nyina ntiku baako as the parties communication team Akoma FM 87.9 Kumasi yanchi chemu TV stations obi e koton party no obi e koye party na adwuma but that's what is happening now and I feel no mo beye because you see we tune into radio station bia NPP ni abetene nka bia ye de okasa na okasa ma Bawumia in the contest no ono ana to aso na adwuma so ha no so yes wo ben no a wo ben ekuo no ho a na mo aye sei nti Bawumia no gina mfimfini na o mo ben no ha no so yes ade no it is the party nti who is the chairman of the party now, who are the vice chairman, who are the regional chairman. Ashanti region ha na regional chairman gina ho na wo mo na wo kasa ma kan nyina wo mfre wo mo a so so be frɛ Ashanti region ha wo the regional chairman gina ho na so wo mo na wo kasa ma Brian nyina wo mfre wo mo a ono de oni mo wo mo aye wo mo na wo kasa ma Bawumia because of na no. But that is not what it's supposed to be. Enti cracks na say the more can so betimi a heali a e wo se nipa ne nyina ya dai ye ka wo mu nyina bu na say wo se me de nam wa so masi afa enti ye to ye nso nyame ayi madom wa wen enti ye yin a ye me no mo ko no wo mo anam no mo ko e bia na me ni e bia ni se e wo so maintaining na po se na po e retained ya na po nim kwa yo be fa so ane afanyo akasa ma afanyo nso ne kan akasa makan so ne Brian akasa na we ni we akasa ne nyina ya kabo it is also for na podi no so oh why not no dey say we change nye because we yense sound we yense sound na so akọ sesa obi nti no dey wo sesa enye ye sa na emum enye retaining na pono nko a na de be in elections ye wo ne ma hodo a wo so ye ka ho ye sisi a ye wo ken achitafo a still di ya unse na wo ka bi say ye so base bi Akoma FM better party ba no akan de wa tunu so on the party on the party IMP but it all depends on how you manage him. It all depends on how you manage the people who are following him. No mo nya Akoma pa e de be di party kese na chi they say the other family nso ahwe ase bi mu wa wo gina ho na nso ahwe ase nti wa wo gina ho and I was always standing life branch no e ma wo mo de da fam no minu an mo nsare mo no mo chitafo nyina nsare mra
na mo medi ekuo kɛse na kyini yɛnkɔ na mo kɔ yɛ sɛ me na me yɛ Bawumia me na me we ne yɛ nkrɔfo kasa ma me no mo ana party no sɛ de ɔmo yɛ no masa ne me yes sure say eno be the position of Dr. Mahmoud Bawumia ebi nkrofo enye position of Dr. Bawumia ba omo edi na ji omo je ebi a campaign no ta omo ani ase no eno hu no say masa no ayesi ma me ye na ma ho but when him there's one thing me na me ka say sa omo primaries no mo call ye no ka omo be nya positives and omo be fa free mu bi one of them any ejoso MP lawyer Kwabena Boati we nipa ba ko across board obi ehun say Akoma FM 87.9 Kumasi communicator Akoma but the last time I did nkomo no tie ni nkomo die ni pa clearly you could read from the nsemo kanyina say there hasn't been a proper arrangement. I hear man Bawumia because communication on but just because positives and also mo pick it. Say no making. E ba sa no, you say we communicating we but no you good. We are the we lead her. Jojo say Kwabena Boati started campaign or started so or communicating. There are people within camp almost once this guy has that should be the best football no dey. Na politics in there any team. One where they are cancer no koba no. So mo be yesterday me no group of people. So dey fema man tokwaba. What my man who cry we na kasa makan me ye ma communication cry say crazy parliament wo na kasa ma bran say parliament in so cry no sa de no ho even though e nuanom de but wo no say ba se ba na me ko ye bujuma ma say ma sese ye se afija se MP si kwan bi obefa so atujo so MPP ejo so MP ko ye adwuma ma kenti wo no cry pen ne wa prepare ne candidate and are you in in the heat of campaign no ma cancer nti obon trim keke sana bezo kan say don obon trim keke o si bibia ni ho na ye bibia anya na djuma wo nti say John say unity ne beba ejina wo mo aso say de Mark Abraham ne to na nyumo nshira ne no mi abra bo be ye ya ejina wa so za watch me that say na mama na mid city dental clinic for so say okwa anloga junction na o ba bia VIP parcel office ne